Ngawukomeza umbwira hanyuma bigenda gute? Sha nyine narabyutse ndagenda njya kumviriza ku cyumba cy'ababyeyi ngo numve niba bagisinziriye. Ngira Imana nsanga baracyasinziriye. Njya no ku cyumba cya Nadine nene numva baracyasinziriye. Mpita nterura igikapu ndasohoka. Ngize Imana ngera ku muhanda mpita mbona na moto. Mpita ngenda. Kora hashere. Uri umuntu w'umugabo. Ndakwemeye. Nta kibazo. Nanjye se ko waje usanga mpari. None icyo nashaka ari ukwibanira nawe. Bindi birabareba. Sheri, nanjye sinzigera ngo usigabe na gatoya. Ahubwo igira hino. Ngwino pe. Mon fiston, ubaye iki? Utojya kumwe wa mugabo. Mitwe twarayimenye. Mon fiston, ubaye iki? Nibyo. Nadine, hari icyo nshaka kukubaza. Kandi usubize. Yego. Aneti yagiye. Siwambaza? Oya mabusha. Ntaho nzi. Icyo nzi kuri Aneti nuko Aneti atwite. Aratwite? Mabusha! 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 Karibu James. Kunsuita mneguje wa? Aringiye ukazi nagateka ncanga ibyo nkubaza. Okay. Amakuru se? Bon ça va. Wowe se bite? Dawe. Edi. Kutambwiye ko Anje yabaye kuriya. Anje yabaye gutese. Ntabyo nzi. Ni gute utabizi? Anje yabaye iki koko Edi? Ntabyo nzi. Wamubonye heza. Ushatse kumbwira ko utazi ko Anje yasaze? No. Ntabyo nzi. Gusa naraje nsanga wadahari we na Fisto. Dore yashize mu kwezi kose mbashakisha narababuze. None ngo nuko byakenze. Umva rero. Ushaka ko mujyana kwa muganga kuko biteye agahinda pe. Ejo namubonye Nyamirambo acigatiye igipupe ari kwita Fisto. No. Mwegereye ntiyamenya. Yaranyirengeje.
byagenze gusa kuva mbimenye ngiye gutanga amatangazo ku maradiyo ndibe ko namubona mujyane kwa muganga. Sha Edi ngiye gufasha bwose uzansaba nzagufasha pe. Kangere ku kazi rero ubwo uzambwira ko ibindi bimeze nyuma. Urakoze James. Edi wa mwicanyi we. Mama, ejo nzave mu rugo mama na papa batamenye ukuntu nkwite. Wenda bazabimenya mvuye aha. Ejo byanze bikunze ngomba kujya kwa Edi tukabana. Sita. Yes. Mfite ikibazo kandi kinkomereye cyane kandi kinteye ubwoba. Kimeze giteze kandi. Uribuka wa mugabo w'inshuti yanjye? Yes. Afite umugore ariko aramutesa cyane. Kandi ko mbitekereza ashobora kuba afite undi mugore.
ese wamugiriye inama? umuntu w'umugabo nkuriya iyo yahindutse ntabwo agirwa inama. Kuza umfasha ubwo niwe yizera. Okay. Visto? 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 Mira. 잘 키웠지? Visto? 왜 그래? Visto? Bebe. Bebe. Visto? Para. Tira. Meio. Da comida, chorando. Cada conta. Amani, none umukobwa ntabwo araza. Kandi yavuze umugore we. Wanze kunyumva nawe wakunyumva kabisa. Harimo asoje mu cyumba cyose ibintu byo bitarimo. Hashize iminsi 5 adahari. Nagiye mu cyumba cye sanga imyenda n'inkweto nabihari. He? Asuko hane taranzira tone pe igize karakaje. Amafaranga namutanze yose umuginga ngari mariga. Ngo telefone hagiri gucamo. Nimero ye ntayiriho. Gusa mu minsi ishize naramuganirije mbona atameze neza. Ambwira yuko arwaye. Kandi wa mugore we. Nyamara umukobwa ashobora kuba yarishingiye. Ni gutumwa n'umukobwa muri minsi 5 ataratara mu rugo wabo. Kandi nta kandi kazi yagiyeho.
ntabwo byumvikana. sinzi njye ndabona n'akazi kari kunanira ahubwo ku kazi bashobora kunyirukana ndatekereza umukobwa wanjye mva ndenda gusara. rwari kunanga